Evo, dobrače, poštovani gledalci, jedan pozdrav koji uživa iz našeg virtualnog studija. Navikli ste na ove emisije Sportingom u zadnje vrijeme nedjelja i četvrtak, ranije je bila i subota i ponedjeljak i onda zašto utorak, ali naravno da ne postoje pravila, da postoje prije svega teme, prioriteti i situacije u kojima se uvijek može odragovati uživo u ovo vrijeme. Znači u 22:30 kada i obično idemo večeras sa samo jednom temom. Nećemo ići svijetom pa ni Crnom Gorom opširno i proći razne sportove i discipline, već ćemo pričati samo o jednoj stvari. Najavili smo to i juče, pa i danas, tokom cijelog dana i za vrijeme svih ovih Wimbledonskih maratona i uzbuđenja u ovom najdužem danu u godini, dakle, kada je krenulo ljeto, pričat ćemo o budućnosti, dakle, FK budućnost i neke stvari koje do sada nisu rečene, nisu pretresane. Naravno, nismo do sada praktično konkretno otkrivali kako i sa kim, ali mislim da imamo zaista najboljeg mogućeg gosta za to, premijerno, praktično u javnosti, prvi put na nekoj televiziji uopšte. Tomislav Čelebić, predsjednik borda direktora Fudbalskog kluba Budućnost. Dobro večer. Dobro večer. Znači, prvi put zaista jeste, što se tiče televizija sigurno, a i u bilo kojem mediju nije toga bilo mnogo. Jeste, prvi put na televiziji. Zbog čega? Da počnemo s tim, je li neki poseban razlog, stil ili šta? Pa, više je stil. Ja sam naučio kao profesionalac da ljudi koji su učili školi, koji su predodređeni za neki posao, da taj posao rade. Mi u našoj kompaniji imamo profesionalca koji se bavi sa tim poslom i naravno taj posao je određen za njega i ja se bavim naravno nekim mnogo važnim, odgovornim i ozbiljnim poslovima i poslovima koji zahtijevaju mnogo vremena. Dobro, ali večeras čim do toga dolazi sigurno da postoje posebni razlozi, jasno je da postoje. Znam da bi cijela Crna Gora ili makar pola željela da bude upravo tu večeras da vas po nešto pita, ali prije svega je bitno to da ćete vi imati šta da kažete, možda i mnogo toga što se ove 2 godine i sakupljalo na neki način, jer mnogo je priča i u medijima i ovako čaršijskih i vjerovatno nekad nije lako držati sve to za sebe, ili jeste, kako je kod vas? Pa dobro, ja iskren da budem, nijesam navikao da budem prečest predmet javnih medija i da se toliko pojavljujem u medijima, ali poslove koje radim i sa kojima se nosim očigledno zahtijevaju i veliko interesovanje medija i što se tiče posla koji se bavim u biznisu i naravno ovog posla gdje sam predsjednik borda direktora najvećeg našeg crnogorskog kluba. Pa dobro, da krenemo onda. Znam da imate dosta stvari da kažete i mislim da će i mnogi gledalci saznati dosta i neke dileme će biti razriješene. Ići ćemo gradualno sve do kraja. Na kraju ćemo razriješiti pitanje budućnosti, jel? Igra riječi. Ali da počnemo ovako, znači pričat ćemo i o sportskim rezultatima i o, na primjer, titulama koje nisu stigle i stanju unutar kluba, ali da počnemo sa tom 2009. godinom, kako je sve krenulo. Znaju naravno gotovo svi građani Crne Gore da ste vi uključeni u sasvim druge projekte, poslove i tako dalje, veoma složene i ozbiljne, a fudbal, znači angažovanje u Fudbalskom klubu Budućnost, znači kako i zašto je došlo do toga i nakon 2 godine da li ste zadovoljni ili ste se možda i pokajali što uopšte je došlo do toga? Pa ovako, ja kao neko koji predvodi nekoliko vrlo ozbiljne kompanije, mogu slobodno da kažem uspješne kompanije, sam obavezan da imam društvenu odgovornost, ja i ljudi koji predstavljaju naše kompanije. Iz te društvene odgovornosti sam preuzeo određenu obavezu na bombu i zahtjev lično gradonačelnika gospodina Mugoše da preuzme Fudbalski klub Budućnost. Nažalost, preuzimanje Fudbalskog kluba Budućnost je bilo, ujedno da kažem, dosta složeno i teškoj ekonomskoj situaciji koja je zadesila i Crnu Goru, Europu i mogu da kažem slobodno cijeli svijet. To je bila godina početka krize, 2009. Godina velike, jest. Znači, glavni su bili ekonomski razlozi zašto vas je gradonačelnik i zamolio, je li to suština? Pa, može se slobodno reći da su bili ekonomski i organizacioni. Znate kako, da bi jedan kolektiv funkcionisao ozbiljno i na način kako treba da funkcioniše, nisu dovoljni samo finansijski aspekti.
jako su važni i organizacioni aspekti o kojima mogu u predstavljećem komentarisati. Dobro. Uglavnom, došlo je do toga i da bi išli postepeno, naravno ne možemo pričati samo o sportskim rezultatima i konkretno za taj dio, sada ćete vi reći ko je najodgovorniji, ali ono što se događa, to su bili ti rezovi 2009. godine, predsjednik je prije toga bio Kemal Đerčić, uglavnom mijenjaju se ljudi, dakle u samoj organizaciji, došlo je do, nakon određenih, da ne kažem peripetija, ali bila malo nedoumica i u javnosti oko angažovanja Vlada Bulatovića za sportskog direktora, hoće, neće, jer pominjalo se nešto, neke kvalifikacije koje možda nisu bile najbolje, pa na kraju ipak dolazi tog angažovanja, također Miki Ivanović, njegov dugogodišnji saradnik za trenera. Ja sam iz jednog malog razgovora koji smo već imali, eto da kažem tako, shvatio da niste najsrećniji sa tim periodom konkretno saradnje ili uglavnom onoga što je urađeno dok su bili oni. Je li to tačno? Kako biste opisali uglavnom taj period sada? Pa dobro, ja ću prvo da kažem šta je bilo neophodno uraditi u Fudbalski klub Budućnost u trenutku mog dolaska kao predsjednika i upravnog odbora. Tu je postojao problem sistemske prirode. Da bi jedan kolektiv bio uspješan i kvalitetan, on mora da ima kvalitetne temelje. Znači, mi smo došli da postavimo i očavamo i stavimo te temelje na pravim nogama kako bi mogli da funkcionišu onako kako funkcionišu ozbiljni kolektivi i ozbiljne kompanije. Ja ću samo podsjetiti da je Fudbalski klub Budućnost jedino akcionarsko društvo u Crnoj Gori, gdje je glavni grad 99% vlasnik, maltene, znači pretežni vlasnik, i gdje nosi najveći dio odgovornosti da funkcioniše po principima zakona privrednih društava i gdje postoje obaveze i pojedinačne, individualne i kolektivne svih pojedinaca i s aspekta zakona i odgovornosti, i gdje su radne obaveze zasnovane na način kako je to zakonom definisano. Dakle, tu se radi o toj organizaciji samog kluba, dakle ovdje konkretno ne pričamo čak ni o sportskom dijelu, o rezultatima igračima, nego čak da je bio prioritet srediti te stvari u klubu. Jeste. Moj apsolutni prioritet i prioritet upravnog odbora jeste bio da napravimo viziju budućnosti za narednih 5 godina. Dio te vizije jeste u organizacionom smislu postavljanje temelja. Šta znači organizacioni smislu? Da bi to moglo da funkcioniše kako treba, mora da stvorite kvalitetne ljude na određenim mjestima. U ovom slučaju, znači, od izvršnog direktora, od ljudi u administraciji, sportskog direktora, trenera i svih omladinskih škola, da ne nabrajam sve od trenera, kondicionih fizioterapeuta i svih drugih koji čine dio tog kolektiva. Suština je da jedan ozbiljan kolektiv može da funkcioniše samo timski. Ako imate timski rad i ako svi rade na način kako je to definisano u ozbiljnim kompanijama i rade svi sinhronizovano, uspjeh je neminovan. To nije bio slučaj u Fudbalski klub Budućnost. Znači, zašto, na kakve ste prepreke naišli i šta mislite, zbog čega nije bio slučaj? Možemo li preciznije da objasnimo? Šta niste uspjeli da uradite? Pa, ja ako gledam sa današnjeg aspekta mogu da kažem da sam zadovoljan, ne naravno u onoj mjeri u kojoj mislim da treba da budem. A ne, samo sekund, vi ste rekli to nije bio slučaj u FK Budućnost, znači prije, za period prije. Dobro, to nisam, dobro. Dobro, ajde onda da pojasnimo, da približimo. Šta ste promijenili, šta je urađeno? Znači, kad hoćete da imate rezultate u jednoj kompaniji ili fudbalskom klubu, vi morate imate kvalitetne kadrove. Ako ih nemate, mora da ih stvarate. To nije jednostavan proces i naravno vinovnici smo da u Crnoj Gori u svim segmentima društva, posebno u ekonomiji, biznisu i sportu, imamo te vrste problema. Znači, a to je ljudski faktor. Ljudi se stvaraju.
mi smo krenuli i napravili jasnu strategiju i viziju i stvaranjem kadrova, kako stvaranje kadrova, tako i stvaranje mladih fudbalera koji treba da budu nosioci Fudbalskog kluba Budućnost. Ta naša vizija jeste da glavni nosioci igre Fudbalskog kluba Budućnost budu talenti i igrači iz škola koje ima na našu veliku sreću Fudbalski klub Budućnost. Što znači da to treba da prati u organizacionom smislu kvalitetan tim ljudi koje treba stvoriti, odabrati i da ti ljudi dovedu do rezultata koje svi priželjkujemo. Ta priča je aktuelna i da kažemo na neki način i zaživjela u pola godine posljednjih, je li? Znači, definitivno sada. Znači da godinu i pol dana ranije niste uspjeli da provučete do kraja tu ideju. Čemu se onda radilo? Pa znate kako, vi kad dođete na jedno mjesto prvo mora da prepoznate probleme. Mora da ih identifikujete i da napravite plan i program kako riješiti te probleme. Nije moguće riješiti probleme preko noći. Znači, to je jedan postupak koji zahtijeva strpljenje. Što su kvalitetniji ljudi i što su ljudi koji razumiju viziju i strategiju uprave koja je vrlo jasno postavila, to brže dolazimo do rezultata. Nažalost, mogu slobodno da kažem, nažalost, bez obzira na i moje relacije, nažalost, mi u prvom dijelu nismo našli zajednički jezik oko te vizije. Više se išlo na rezultat nego na viziju koju smo vrlo jasno postavili i usaglasili sa vlasnikom i sa predstavnikom vlasnika. Ja sam svjestan bio da ću ja da pretrpim određene kritike lično, da pretrpim jer ti rezovi koji treba da se urade, da se fudbalski klub podmladi, da se umjesto, pa evo da malo i o brojkama, da i brojkama to iskomentarišem, da umjesto 90 stranaca koje smo zatekli od mogućih 4 koji mogu da igraju po propisima, mi danas nemamo bez jednog u fudbalski klub Budućnost. Da danas imamo prosjek starosti igrača 20 godina u fudbalski klub Budućnost, a u tom trenutku smo imali blizu 30 godina. Što znači da ta vizija podrazumijeva i određeni rizik, a taj rizik jeste osvajanje titula. Imperativ osvajanja titula nije bio moj prevashodni cilj dolaska i prihvatanja da budem na čelu Fudbalskog kluba Budućnost. Moj imperativ jeste bio da postavimo dobre temelje i dobre osnove za kvalitetno funkcionisanje i da to bude vizija u narednom periodu i iskreno vjerujem i siguran sam da samo na taj način može Fudbalski klub Budućnost da funkcioniše kako treba. Samo sekund, ovo sada će biti bitno upravo zbog da idemo hronološki i da idemo jasno. Ovo sad kako govorite djeluje zaista ovako jasno i uklapa se sa ovim što je ekipa, Nebojša Jović, Budo Miranović, Saša Petrović, ovo što je praktično, kako i u javnosti bilo predstavljeno, da su to bili vaši pikovi, vaši ljudi za te pozicije. Vojo Pejović, da, tako je. Dakle, da to ide sad upravo u tom smislu, to je zajednički jezik svih njih i vas, to čujemo sada. Međutim, na primjer, kad se došli te 2009. godine u ljeto, znači, slušali smo pogotovo od Miki Ivanovića, ko se sjećam dobro i Vlada Bulatovića, ali uglavnom nikad nisam čuo ovako treneri i uprava bilo koje kluba praktično na svijetu proglasio sebe šampionom unaprijed pred sezonu. Ali stvarno smo to ljeto slušali, Budućnost će osvojiti duplu krunu i to će biti tako. Znači svaki predsjed završavao s tim i samo smo se mi pitali ovako, pa ko to može da garantuje, kako neko može da kaže tu unaprijed s takvom sigurnošću, pa sve i da ima ubjedljivo neće tim. Međutim, vi niste obećavali konkretno te titule, ali to je nešto što je izlazilo iz kluba i kad je bio onaj dvomeč sa Polonijom kojem nije bila ni data važnost, pričalo se nužno zlo i tako dalje, idemo na prvenstvo. Međutim, tek što je počelo prvenstvo odmah poraz od Mograna kuće. Dakle, da li je to bila, da li jednostavno se niste razumjeli u nečemu ili su oni, na primjer, odgovor
odgovori na to što su dovodili malo i stariji igrače u tom periodu, za dovođenje Višnjića, pričalo se jeli, da je njegov otac advokat Vladu Bulatoviću, pa onda Stolica, da mu isto rođak, to je čak bio odličan igrač, ali pauzirao godinu dana. Možemo li nešto reći o tome, jesu li to bile stvari s kojima se vi niste slagali i da li je onda izgubljeno godinu i po za ovaj projekat vizionarski što sada govorite? Pa u pravu ste ovo što ste naveli što se tiče izjava i tačno je da ja nikada nisam dao izjavu da ćemo biti šampioni, znači ja ne mogu generalno i lično ni za što da garantujem, ali ono što smo mi tražili i što smo mi željeli da se, da kažem, i takve izjave eliminišu i da mi ne možemo da funkcionišemo na taj način i da želimo da funkcionišemo upravo na ovaj način o kojem sam malo prije pričao, i što smo tražili kao uprava, jedan profesionalizam, znači profesionalizam, trener da se bavi svojim poslom, sportski direktor svojim poslom, svi drugi zaposleni da se bave konkretno svojim poslom i da nose odgovornost za taj svoj posao, što znači individualna odgovornost je neophodna da bi nešto funkcionisalo na kvalitetan način, jer ako neko ne radi svoj posao kako treba, to se lako prepozna i u ovom slučaju, znači evo i vi sad kroz komentare prepoznajete određene stvari koje nisu funkcionisale kako treba i kao rezultat toga smo došli do ovoga danas. Ja iskren da budem ne želim da se vraćam previše u prošlost, da komentarišem neke manjkavosti i nedostatke koje su se dešavale, jer sam poznat po tome da gledamo sjutra, da gledamo budućnosti i naravno da otklonimo sve nedostatke i nepravilnosti kojih smo bili svjesni, a to je moguće sa kadrovima. I kao rezultat, ajde da kažem, tog nekog neslaganja su se desile kadrovske promjene koje su danas ove koje ste malo prije i pomenuli. Jeste, evo samo jednu stvar čisto jer ja naravno ovdje neću da prosuđujem ni da je ova bila opcija dobra ni ova, ali eto, slušao sam nedavno isto negdje Vlada Bulatovića koji je pomenuo Orahovca, da je on htio njega još prije 2 godine, ali da je bio komentar, nije pomenuo vas lično, ali eto, da mu je neko nadređeni rekao da je prestar. Sad je došao nakon još godinu i po, pa je pitao da li se on sad podmladio, možemo li samo tu, eto, u konkretnom slučaju, to je jedan dobar igrač koji, evo i ovog proljeća pokazao kvalitet, ali čisto iz principa, šta je bilo tačno kod njega? Ja iskren da budem, nisam čuo tu izjavu i ne znam, ali vjerujem da je takva. Ja jedno znam, da su sportski direktor i trener bili ti ljudi koji su predlagali svakog igrača i bili ti ljudi koji su obrazlagali zašto taj igrač, a ne neki drugi, i da su manje više u najvećem broju slučajeva dobili od mene i upravnog odbora i konačno pozitivan stav gradonačelnika lično kao predsjednika Skupštine akcionara. Dakle, ime Orahovca se nije stizalo do vas prije 2 godine? Ja mogu sa sigurnošću da kažem da mi na upravnim odborima o Orahovcu nijesmo raspravljali. Da li je u nezvaničnoj priči bilo komentara, ja ne mogu da se sjetim. Dobro, dovoljno. Sad je to najbolji trenutak jer smo ušli u to da objasnimo onda isto što sigurno ljude zanima. Ko u stvari onda odlučuje i one najfudbalskije stvari vezano za budućnost, za fudbalski klub budućnost. Dakle, ko donosi odluke? Da li trener, da li sportski direktor, sada imamo izvršnog direktora, ko odlučuje da li je neki igrač dobar, kako se prave transferi i ko na kraju, da li mora, kao što uglavnom većina ljudi znam da misli da mora da aminuje konkretno gradonačelnik. Eto, to je prilika sad da objasnimo, da vi objasnite kako je to namješteno, posloženo u budućnosti. Ko odlučuje i šta? Znači, bilo koje dovođenje igrača, počev od najmanjih selekcija pa do seniora, odnosno prvog tima Fudbalskog kluba Budućnost, je danas vrlo jasno definisano. I postoje određena prava i odgovornosti ljudi koji predlažu i koji kandiduju te ljude za bilo koje selekcije.
pošto je ovdje najveće interesovanje, da kažem, što se tiče prvog tima, da bi neko došao u fudbalski klub Budućnost, mora da se provjere i iskontroliše više stvari. Pod broj 1, znači čovjek mora da je zdrav, čovjek mora da je normalan, da je vaspitan, čovjek mora da prođe određene kontrole, znači čovjek mora da bude praćen, bolje reći igrač mora da bude praćen od strane naših trenera mlađih selekcija, od strane šefa omladinske škole. Ukoliko je iz omladinske škole, prate ga svi treneri zajedno sa sportskim direktorom i šefom prvog tima, tako da svi daju iz svog ugla svoje mišljenje i naravno u pisanoj formi. I to svoje mišljenje znači mora da kandiduju i obrazlože pred upravnim odborom na čijem sam ja čelu predsjednik. I uz kvalitetna obrazloženja od strane svih, znači to i u potrebi, iskazanoj potrebi Fudbalskog kluba Budućnost za to mjesto za koje se traži taj igrač, se vrlo jasno i efikasno donose odluke. Naravno, za sve te odluke je upoznat predstavnik vlasnika, odnosno predsjednik skupštine gospodin Mugoša, što je potpuno normalno i opravdano da neko ko je vlasnik i koji izdvaja znatan dio sredstava da zna što se dešava u njegovu kuću. Ali presudu konačnu, da li je to upravni odbor? Isključivo upravni odbor. Znači glasanje... Isključivo upravni odbor na predlog svih ovih od koje sam sada napravio. Dobro. Još jedna bitna stvar, znači to vaše angažovanje, doći ćemo sada i do ovih problema koji su nastali i tako dalje, ali prvo da kažem ovo, znači vjerojatno će biti bitno i za vas da pomenete konkretno vezan, rekli ste da vas je zamolio praktično gradonačelnik da sluši i osjećali neku obavezu, i samim tim i zbog svih ovih ostalih aktivnosti da se pomogne klubu u takvoj ekonomskoj situaciji. Dakle, šta ste konkretno uradili na tom planu i financijski, vi lično šta ste uložili i da li je to bilo upravo iz tog, da kažemo, entuzijazma i da li je to ulaganje koje se vraća ili je to ulaganje pa samo za dobrobit kluba. I još jedna stvar koju isto ovako može se čuti čaršijski i tako dalje, da u suštini i pod svim ovim pritiscima vi ne možete da odete, na primjer, u momentu kad biste htjeli, dok, na primjer, gradonačelnik to ne kaže, zbog opet nekih drugih zajedničkih poslova. Tu bi baš bilo ovako dobro da se stvari pojasne. Pa ovako, pored ovoga što sam malo prije rekao u organizacionom smislu, znači šta sam ja sve uradio i šta su uradili ljudi koji su dio sistema koji rade u našim kompanijama. Ja to ne bih mogao sam mnoge stvari da uradim da nisam angažovao dosta ljudi koji rade u našim kompanijama i koji su profesionalci u svojim oblastima. Od IT sektora, od PR sektora, od marketinga, od pravne službe, od finansijske, znači to su sve segmenti u kojima je trebalo itekako raditi. I tu znam da smo dosta napravili i da tu može još dosta da se napravi i siguran sam da će to u skorije vrijeme biti na još većem nivou. Pored toga, kompanija Čelebić, ja na čelu je uložila preko 500.000 u zadnje 2 godine u Fudbalski klub Budućnost. Nepovratnih sredstava. Znači nepovratnih sredstava. Znači nepovratnih sredstava i sredstava koji se ni na koji način ne mogu vratiti. To je doprinos kompanije Čelebić, rekao sam na početku, zbog društvene odgovornosti, zbog moje želje i potrebe lično i kompanije da doprinesemo da djeca u Podgorici i Crnoj Gori borave ne na ulicama, ne na nekim mjestima koje su neprimjerena mladom svijetu, nego da im stvaramo uslove i kreiramo njihovu budućnost onako kako treba da imaju. Dobro, znači to je vaš udio za sada u fudbalskom klubu. Sad, kako je vrijeme išlo, došlo je međutim do tih nesuglasica i dolazimo do neizbježne teme, to su navijači. Mnogo toga bi se moglo reći, međutim te stvari su većinom i poznate, ali eto, u najavi te teme da kažem da taj problem ovako datira možda nekog početka proljeća 2010. kada počeli su neke nesuglasice i transparenti
imati znači na sjeveru stadiona pod Goricom, i tada je to objašnjavano time da jednostavno niste htjeli neke sastanke koje su oni htjeli, da se govori o nekim temama i tako dalje. I onda malo po malo do početka čuvenog bojkota. Taj bojkot je prerastao u nešto nevjerojatno, zaista. Možda, ja ne znam da li je takva neka hajka na čovjeka bila zabilježena bilo kojem smislu političkom ili ikada u ovom gradu, ali toliko grafita, toliko revolta, toliko pokušaja čak i bakljama je poslije onog meča s Mornarom, miting koji je održan u aprilu, ona riba vezana za meč sa Zetom. Znači, jednostavno, jedna stvar koja je izgledala, jedan krug koji se napravio, koji je izgledao da se ne može riješiti, da je začaran, to, eto, i tu do sada niste imali priliku praktično da kažete konkretno koliko vas to pogađa, koliko to utiče na vas. Sigurno da mora da utiče, da kažete nešto i o tome, ali naravno i o prirodi problema. Da li vi imate jasnu sliku zbog čega sve to, ili moglo da se izbjegne? Pa znate kako, ja sve ovo što sam vam pričao da oko samog postavljanja funkcionisanja i načina funkcionisanja kluba se tiče dijelom i navijača. Znači, ukupno navijača, a samim tim i Varvara kao grupe navijača. Znači, sa takvom postavkom i takvim funkcionisanjem nije moguće da se bilo ko miješa u posao koji nije njegov. U ovom slučaju da se navijači miješaju u funkcionisanje i način funkcionisanja upravnog odbora. Znači, tu nastaje problem. Vi ste rekli već na početku da neke stvari nisu bile kako treba u fudbalskom klubu u budućnosti i da ste ukinuli neke stvari, da nešto više što je prije bilo više ne može da se radi. To se tiče sigurno dijelom i njih. Znači, šta konkretno? Da vam kažem, znači, kad sam to prokomentarisao, znači, mislio sam na način i dovođenja igrača i odvođenja. Mislio sam i na način kako dolazi sportski direktor na mjesto, kako dolazi izvršni, kako dolaze ukupno ljudi koji treba da vode jedan kolektiv. Ja nemam problem ni sa kim, samim tim ni sa navijačkom grupom, ja lično. Ja imam neprijatnost, odnosno imao sam neprijatnost, eto, ja sam u principu čovjek koji nastoji da zaboravi neprijatnosti i da gleda na lijepe stvari. I želim da zaboravim i da oprostim i sve to, i tako sam vaspitan i tako će i biti. Prema tome, sve to što su radili, bez obzira koji su razlozi u pitanju, ja nisam čovjek koji želi da se spušta na taj nivo i da ulazi u neke detalje, ulične priče, prepričavanja. Ja sam njima ponudio više puta da sjednemo. Svaki problem sam u životu riješio dijalogom. Ne postoji tog problema koji nije riješen dijalogom i mnogo veći i ozbiljniji koje predstavljam. Odbili su. Zašto su odbili? Ja nisam htio da ulazim uopšte u detalje. Više puta su odbili razgovor. Jeste. Niti sam htio da ulazim u detalje, niti njihova obrazlaganja, niti polemike koje su se dešavale na ulicama i svemu. Ja nemam vremena da se bavim tim stvarima, niti to priliči jednom čovjeku koji je na čelu takvih kompanija, koji je na čelu jednog fudbalskog kluba i koji je konačno otac troje djece. Ja sam imao neprijatnost i nosio sam tu neprijatnost, ali je mnogo veću neprijatnost imala moja familija. Šta mogu da kažem bez neka služi na čast tim momcima, šta su i iz kojeg razloga. Znači, da li postoji razlog da tako neke stvari čovjek treba? Ja mislim da ne postoji i ja mislim da sam ja dovoljno savjestan, da sam dovoljno normalan, da sa mnom u dijalogu može svaka stvar i svaki problem da se prevaziđe. Ovo je novo, donekle, meni sigurno, ovo što ste rekli da ste vi htjeli dijalog, da oni nisu htjeli, jer uvijek se stiče utisak da oni ne mogu da dođu da bi htjeli i tako dalje, ali da mogu dođu u priliku da pričaju, pa su onda i napravili jednu situaciju i provalili na prezentaciji krajem decembra i došlo je tu do nekog bliskog susreta. Međutim, je li išta bilo korisno tu, nešto ste to pričali čak međusobno? Pa ja nisam ništa komentarisao, bio sam iskren da budem zatečen, iznenađen, tako da nisam apsolutno dao nikakav komentar. 17. aprila je bio onaj veliki protest sa preciznim nekim zahtjevima koji su čitani. Isto jedan od vođa Varvara to uradio. Ima li tu nešto da se može prokomentarisati? Nema. Ja službeno sam bio odsutan i
nemam bilo kakav komentar na taj Teoretski pričajući sada, evo, postoji još nekoliko načina da se možda ta priča završi, ali konkretno, pošto je tu pominjano će sljedeća meta protesta biti gradonačelnik i tako dalje, dobro, sada se pričalo i stići ćemo dotle da će biti promjena, pa je možda ta priča i uzaludna, ali eto, hipotetički da ide dalje sve to, gdje bi bio kraj svemu tome, odnosno kako doći do kraja svemu tome? Pa ja mislim da će se ti problem u najskorije vrijeme riješiti. Dobro, eto, ubrzo ćemo dati onda nešto što će najbolje poslužiti kao odgovor. Znači, i za kraj te teme, da li ste onda pod svim tim silnim pritiscima zbog toga u nekim trenucima pomišljali da dignete ruke od svega? Ne, ja sam jako odgovoran čovjek. Ja kad preuzmem neku obavezu i kad preuzmem neku odgovornost, ja je sprovodim i radim profesionalno i odgovorno. Znači, ne postoji toga osim više sile šta bi mene spriječilo ako radim to kako treba i ako ljudi koje ja predstavljam misle da to ja radim kako treba, da se ja poučim. Ja nisam poznat kao neko ko se povlači i na bilo koji način da me neko prisili i eto, šta je još trebalo da se uradi osim fizičkog napada i nasrtanja na mene ili ne daj Bože na familiju to je već nešto drugo. I to je stvar više sile, apsolutno, i o tome bih apsolutno na drugačiji način razmišljao, ali na moju sreću i svih nas nije došlo do toga. Dobro, dalje, znači, nešto što ste isto danas spomenuli, pa evo da prokomentarišemo onoliko koliko se može za javnost i to. Rekli ste mi također ste očistili klub od raznih situacija, znači od miješanja sa strane bilo navijača, pritom ne mislim konkretno na VAR, nego navijača, bivših igrača, ljudi pri upravi, uticajnih ljudi, političara koji imaju ili nekog miljenika ili, na primjer, njihovo dijete tu pa želi da uđe u prvi tim, da je to u budućnosti bilo nevjerovatno živo godinama, dakle taj protekcionizam, situacija da se neko gura kada nema kvalitet, pa i publika to prepozna, ali se taj i dalje gura. Mogli bi sad navesti te primjere i od 80. godina kad je fudbal bio po meni na većem nivou, ali konkretno da ste se borili protiv toga i da danas jednostavno niko ne može igrati na vezu. Je li istina to i zbog čega je to tako konkretno u Podgorici? Dolaze mnogi ljudi na stadion, imao sam prilike da vidim, da bi vrijeđali, tako, možda zbog nekih svojih nezadovoljnih ambicija, ali uglavnom dođu ne da navijaju, nego da vrijeđaju. Zbog čega mislite da je tako? Kako ste sliku stekli o tome? Pa ovako da vam kažem, znači jedna od mojih, mogu slobodno da kažem, zahtjeva, odnosno želja prilikom preuzimanja te funkcije jeste jasno opredeljenje i vlasnika i nas kao upravnog odbora i o toj temi. Mi smo dobili bezrezervnu podršku da u fudbalskom klubu Budućnost mogu da igraju samo najbolji. Odnosno najbolji za koje mi mislimo da su najbolji. Da li ćemo nekad pogriješiti ili ne, čovjek koji radi taj i griješi. Ali definitivno i dobili smo apsolutnu podršku od gradonačelnika i upravni odbor je funkcionisao isključivo na taj način kako ste to rekli. Kako je to bilo u prošlosti, šta se je sve radilo i to ja niti želim, niti hoću da komentarišem, ali znam da danas nijedan igrač koji ne zasluži ne može biti dio prvog tima bez obzira na bilo kakvu intervenciju. Svi me poznaju, ja u kompaniji imam jako puno familije i svi znaju da i u kompanijama koje vodim i predstavljam funkcioniše na taj način i to je jedini način da se uspije, nema drugo. Dobro, ono što se tiče igračkog kadra, znači ovo proljeće moglo biti ocijenjeno i kao uspješno samo u tom smislu što je Budućnost na kraju uzela najviše bodova, što je čak bodovno sustigla tih 5, bilo je na momentu 7 i za Mogranu u novembru i dobila taj proljećni međusobni duel, to u sred Budve, naravno da je konačna radost apsolutno pripala Mogranu, tu nema dileme, ali upravo ta priča koja je bila cijelo proljeće o forsiranju mladih, bilo je tu nekih mišljenja ovako oponentskih, opet ima tu igrača koji imaju i više godina od 25 ili Orahovac 32, Đekanović, Radović, Nikola Vučić i tako dalje, a međutim isto tako istina da igraju igrači poput Stefana Mugoša
loše drugog Nikole Điđa Vukčevića, Kalezića, Radunovića svakako koji je standardan bio na poziciji beka, znači, ali još neki koji su dobili šansu, evo ja sam bio na Londonu odsutan. Da, možemo reći Dragovića. Čuo sam, pomenuli ste Jeli Gazivodu da je u posljednjem kolu protiv Sutjeske napravili, nisu bili odsutni, ali da uglavnom su uključeni još par igrača koji imaju 16 godina samo i da se s tim najviše ponosite i da su oni svi reprezentativci u tim mlađim kategorijama standardno, međutim gubi se konekcija poslije za tim, tu budućnost nema igrača. Međutim, gledajući ovako, kad se priča o mladim igračima, ta priča je uvijek najljepša u fudbalu. Reklo bi se da je tu urađeno dosta, zato je u tim nižim uzrastima budućnost avangarda u Crnoj Gori. Pa eto, ja mogu slobodno da kažem da smo mi generalno najzadovoljniji sa stvarima koje se dešavaju u mlađim selekcijama, sa načinom kako se selektira, sa načinom kako se radi sa tim igračima, sa načinom kako se prate. Na svim tim mjestima smo doveli i dovodimo ljude koji su najbolji naši ljudi, naši kadrovi iz Crne Gore, što je intencija i moja i svih nas, a to je i treneri, znači počev od Lejkovića za trenera golmana, znači druge mlade trenere koje smo doveli, Pejovića koji je jedan jako dobar i trener i čovjek koji to dosta dobro vodi i sve to može bolje. I mi radimo na tome. Doveli smo kondicionog trenera Kemal Idrizović, Kemal Idrizović, znači doveli smo, znači sve su to stvari koje su neophodne da bi jedan igrač iz omladinskog pogona se priključio prvom timu. Tu je postojao jedan prazan hod od omladinskih škola do prvog tima. Naša čak i kadetska ekipa i omladinci treniraju po principima i na način kako to danas trenira i funkcioniše prvi tim. Zašto? Da bi se mogli u najkraćem mogućem periodu adaptirati i priključiti prvom timu. I to je nešto gdje je škripalo i gdje su bili problemi. Danas te probleme svaki dan, iz dana u dan svodimo sve više i svodimo te greške na jako malom nivou. Naravno ima ih, ali radimo da ih intenzivno otklonimo. I to je to što će dati rezultate. I to je rezultiralo uvođenju nekog mlada igrača. I još da vam kažem, nije lako ni treneru sprovoditi viziju i strategiju upravnog odbora, ni treneru, ni sportskom direktoru, a ni nama. To je mač sa dvije oštrice, znate, uvesti mlade igrače usred takmičarske sezone. Znači, to usred takmičarske sezone je veliki rizik, ali onaj koji hoće ozbiljno da radi, on mora i da rizikuje. Prema tome, mi sa današnjeg aspekta, taj rizik koji smo tada napravili je više nego isplativ. U tom prilogu hoću da kažem samo interesovanje vrlo ozbiljnih klubova i vrlo ozbiljnih menadžera za te naše mlade igrače. Dakle, već sada za ove koje smo pomenuli u tom uzrastu tinejdžerskom, a naravno Bećira i sada Vuković, to je od juče priča, praktično su ti transferi s kojima, eto, može svaki klub iz Crne Gore bi mogao da bude zadovoljan, koje ste vi lično uradili. Dobro, to idemo samo dalje, pošto evo vidim da moramo sada malo i da ubrzamo, još sam htio par stvari. Znači, htio sam da se pitam upravo nešto ima jedna situacija slična u Italiji sa Lacijom, predsjednik Lotito ima jednu ovakvu sličnu situaciju, pojavio se u fudbalu malo iznenada, malo mu je trebalo vremena, onda je počeo da daje ocjene o svemu, o sistemu i ima sukob s navijačima od početka. Kod njih je to malo drugačije, on je ukinuo to da mogu džabe da ulaze i ultrasi na sjeveru i onda su ga proganjali, prijetili smrću, međutim trenutno 20 vođa, svi su u zatvoru i on trenutno bez opozicije izgura svoje. Čuo sam da imate isto to mišljenje da bi trebao ipak svako, pa i najvetreniji navijači da plaćaju karte, jer bi to bila ta ljubav prema klubu i to je jedan od načina kako živi klub, i od ulaznica. Ali nisam htio to da vas pitam, nego ovu situaciju oko sistema. Dakle, kako biste vi ocijenili taj sistem, da li sad već poslije 2 godine možete kažete u crnogorskom fudbalu sa svakog aspekta, dakle, organizaciono, klubovi, odnosi, šta je kvarno, da li vidite nešto kvarno u crnogorskom fudbalu i kako ga vidite sada? Pa da vam kažem, znači, crnogorski fudbal prije 5 godina nije isti kao danas. Sigurno neće biti isti ni za 5 godina. Mi svi treba da damo svoj doprinos
od sponzora, od nas ljudi koji vodimo i predstavljamo klubove, do naravno Saveza koji je kao krovna institucija svega toga. Fudbalski savez je itekako zaslužan da su se znatno velike promjene desile u zadnjih 5 godina. Da li je neko zadovoljan, da li smo mi svi zadovoljni, mi znamo da sve može bolje i više, ali dosta se stvari uradilo i u infrastrukturi i mogu da kažem što se tiče budućnosti, da je zahvaljujući glavnom gradu i nama kao sponzorima, ljudima koji mislimo dobro o klubu, je napravila jedne zavidne infrastrukturne objekte i stvari za koje mnogi i ne znaju, ali to je nešto što apsolutno što je neophodno da bismo ostvarili sve ono što smo zacrtali. Da li ima nedostataka i gdje ja mislim da su generalno problemi u menadžerskom upravljanju. Znači, generalno mislim da u crnogorskom sportu nedostaje u svim segmentima kvalitetnih kadrova. U trenerskom, što znači da treba da svi zajedno radimo, da svojim ponašanjem i radom edukujemo trenere koji treba da stvaraju te mlade kadrove. A to jedino može edukacijom, usavršavanjem, slanjem tih ljudi u ozbiljne evropske fudbalske institucije. Zašto izmišljati? Zašto ne poći vidjeti, iskopirati i jednostavno prenijeti pozitivna iskustva koja se dešavaju? Mi imamo te mogućnosti, zahvaljujući, evo da kažem, i mojim relacijama privatnim i ličnim, ja mogu u bilo koji klub Evrope i to i radim i koristim priliku da šaljemo naše ljude da šaljemo u određene klubove kako bi se edukovali i to je jedan od načina kako podići nivo crnogorskog sporta. Samo mi je palo ovo na pamet sad da se najavili ovaj turnir triangolare, tipični italijanski ljetni, 3 tima po 45 minuta svako sa svakim, da će budućnost igrati protiv Udineze i Palerma, 2 izvanredna tima. Hitovi su bili u Italiji, Udineza čak u Ligi šampiona, evo prodao je Sanchez za 40 miliona Barsi, oni rade na veliko, njihov predsjednik gazda Pozzo je ujedno i vlasnik Granade koji je ušao u prvu špansku ligu, dakle već je to jedna evropska moć i baš sa Udinezom imati kontakte, znači budućnost će igrati na tom turniru koji će sigurno biti prenošen na italijanskoj televiziji, jer oni prenose, to je Udineze i Palermo su 2 tima vrlo gledana sada, je li to definitivno? Pa evo, mogu da vam saopštim da je potpisan ugovor sa Leđeom, znači koji će biti naš sponzor. Da, oni su bili oni su fudbalsku reprezentaciju i olimpijski komitet crnogorski su vezani, dakle Nando De Napoli je tu njihov. Jeste. I njihova želja i cilj je bio da sklope aranžman sa najvećim crnogorskim klubom i evo ta želja se na obostrano zadovoljstvo i ostvarila i već od sutra će fudbalski klub budućnost biti u opremi Leđeja. Obzirom da je Leđeja sponzor Udinezea i Palerma, oni su ti koji su nam omogućili i predložili da se odigra taj da kažem taj trojni turnir. Dakle, ta 3 tima koje su vezane, kojih ima još, ali to budućnosti u prilici. Što znači da će itekako biti mogućnost za afirmaciju tih mladih kadrova. Dobro, evo da kažem, inače Saša Petrović mi je rekao da je prezadovoljan trenutno treninzima, da još više mladima daje šansu i rekao mi trenutno igramo kao Barcelona i prilika da se to provjeri sutra, Vlaznija na stadionu pod Goricom, sutra u 6, jedan dobar tim, taman kao da su znali da će biti Pljemurtari rival uskoro već za 9 dana ovdje u meču Lige Evrope. Idemo sad brzo, znači da završavamo s ovim. Znači opet taj sportski dio, iako ste naveli sve ove druge stvari organizacione kao vaše prioritete za sportski dio, su odgovorni u suštini sportski direktor i trener direktno, to je taj najuži put i da vi ne možete garantovati te rezultate, ali evo, makar jedno mišljenje vaše, zašto budućnost stvari ipak ne osvaja te titulu u Crnoj Gori, s obzirom da je njena prošlost takva da bi u Crnoj Gori morala biti ipak ubjedljivo najjači tim, samo jedan trofej od 10 mogućih, znači pričam opšte ovih 5 godina, znači Vladan Vučević koji je bio prije toga predsjednik i potom Kemal Đerčević i poslije vi, samo jedan trofej osvojen i uz te poteze koji su isto bili često malo čudni, ti neki igrači koji su dovođeni, poslije se ispostavilo malo i da su bili stariji, da nisu davali najbolje,
je, a neki su izmakli su mnogi, poput Luke Pejovića koji više puta izmakao i zna se koji je to kvalitet za našu ligu, ili Draško Božević, tako Grbić, svi oni, to mi jednom rekao i Dejan Vukićević, da on nije bio u Budvi, vjerojatno bi oni danas igrali u Podgorici, da mu je jedino to bilo, on ih je povukao sa sobom i ostavio u Budvi. Pravljene su možda često te pogrešne procjene i sad je lako reći da bi možda bilo drugačije, ali kako je vaše mišljenje, zašto ne uspijeva budućnost i kad će biti konačno i šampion ponovo? Pa je ovako, ja sve ovo što sam rekao u prethodnom periodu, počevo od organizacije i svega što smo komentarisali, je jedan od osnovnih preduslova da bi se došlo do ovoga o čemu vi pričate. I tu je ključ. Znači, ključ je na nama da sve uradimo i da otklonimo sve nedostatke i greške koje su bile kao posljedica, ne znam, pogrešnih odluka, pogrešnih igrača, pogrešne strategije, pogrešne vizije i ne znam šta još da kažem, da se sve to otkloni i neminovan je rezultat nakon toga. Ja sam ubijeđen da će budućnost u narednom periodu na način kako je postavljena, sa ljudima koji sada vode budućnost i koji imaju apsolutnu podršku i povjerenje, jer se evo po novinama javljaju oprečna mišljenja i komentari oko smjena i oko svega, i želim da i to kažem, da oni imaju apsolutnu podršku i upravnog odbora i vlasnika, gradonačelnika, tako da to je neminovno i to je jedan od segmenata koji je neophodan i neminovan da bi uspjeh bio zagarantovan. Ja računam da će u naredne 2-3 godine budućnost biti pravi lider na crnogorskim prostorima i nadam se i vjerujem da će ovom dinamikom i ovim radom i ovim aktivnostima da će u naredne 3 godine izrasti u jedan ozbiljni fudbalski kolektiv, respektibilan čak i za malo šire prostore od Crne Gore. Dobro, stižemo do najvažnijeg, najzanimljivijeg kao nekom filmu ili drami, znači kulminacije na kraju, vezane upravo za ono što će se desiti ovih dana i uopšte u budućnosti. Dakle, šta se događa? U novinama gotovo svaki dan izađe jedna priča o novom predsjedniku, o tome da je već dogovoreno da sigurno dolazi do promjena. Sad, kakve će promjene to biti? Naravno, tu imali smo situaciju i sa Vladanom Vučelićem prve godine da je rekao ako ne osvojimo titulu, odlazimo, znamo kako je, na kojem nivou je to bilo sa Zetom te godine, nije osvojeno, on je otišao. Potom je otišao Kemal Đečević, za vas pišu stalno da ste u tom intervju 15. oktobra Areni, u jedinom intervju koji ste dali, rekli na kraju ove godine ako ne osvojimo ništa, odlazim. I hvatajući se naravno za to, ali i za sve ostale informacije, kažu da je taj odlazak siguran. Pojavljuju se imena nasljednika, Baća Radović je bio jedno vrijeme aktualan, odnosno prije samo 10 dana, pa on rekao da neće on, ali im je rekao da mora biti, odnosno vrlo brzo će biti neko. Sad, ko bi bio taj neko? Znači, dolazimo da raspetljamo taj čvor. Rekli ste mi upravo da ćete večeras reći i to što kažete da je to definitivno tako. Ni ja ne znam taj odgovor, znači šta će biti? Šta će biti sa vama, da li nastavljate? Šta će biti sa vrhom kluba? Pa ovako, evo, sve to što ste rekli ja sam pročitao i čuo isključivo iz medija i sredstava javnog informisanja. Iskren da budem, iznenađen sam sa takvim stavovima, komentarima, da pri tom niko nije pozvao ni upravu budućnosti, ni sportskog direktora, ni izvršnog, a samim tim ni gradonačelnika kao nekog ko na kraju donosi konačne odluke. Mi o takvim stvarima uopšte nismo razgovarali. Jesmo trošili mnogo vremena kako da unaprijedimo i kako da obezbijedimo kvalitetno funkcionisanje kluba. Jedno je sigurno, jedno je tačno, ono što ću večeras da saopštim, a to je da nijednog trenutka nije bilo dovedeno pitanje da ja nastavim i da budem predsjednik odbora direktora u istom sazivu, odnosno čak i u proširenom, i razmišljanje da su dobrodošli svi dobronamjerni prijatelji fudbalskog kluba Budućnost, s obzirom da se čak šire glasine da su tu neki zbog interesa, što je i to netačna priča. Znači da su dobrodošli svi dobronamjerni ljudi i prijatelji koji žele da pomognu i doprinesu kvalitetnom napretku budućnosti, da budu u upravnim odborima. I to je jedina priča o kojoj smo pričali. Ovo da će biti Baća Radović, da će biti, znači nije dovođeno pitanje moj
moj nastavak na čelo predsjednika odbora direktora i također na moj zahtjev i na moju želju da zbog mnogo razloga koje ne bih noćas da iznosim i obaveza i ličnih i familijarnih i svih, da sam tu, da sam spreman da pomognem, a da se na moje mjesto imenuje ove sezone novi predsjednik odbora direktora, je bila želja od strane gradonačelnika i glavnog grada da ostanem u upravnom odboru i da na taj način pomognem i doprinesem daljem razvoju na način kako smo do sada funkcionisali. Što dovoljno govori o našem međusobnom sinhronizovanom i kvalitetnom radu i na taj način želim da otklonim sve nedoumice što se tog dijela tiče. Što se mene lično tiče, moj konačan stav koji sam prije 2 noći saopštio gradonačelniku jeste da ja od ove sezone, odnosno u narednih mjesec dana kada se planira redovna skupština akcionara, koja je po zakonu i obaveza za akcionarska društva, usvajanje budžeta, godišnjeg budžeta, za koji mogu da kažem, to sam zaboravio, to nije bilo kao pitanje, da je danas sveden sa 2,5 miliona kada smo ga zatekli na 1,5 miliona. Što znači koliko smo ozbiljno radili da racionalizujemo u svim segmentima samo funkcionisanje kluba, a što nimalo nije lako. I da se navratim na ono što je najviše interesuje, da sam donio konačnu odluku, znači i to je moja lična odluka koja je prihvaćena apsolutno, da ja neću biti više predsjednik upravnog odbora i da neću biti također ni član upravnog odbora, a da ću svim svojim kapacitetima i mojim ličnim i mojih kompanija i dalje podržavati i doprinijeti da fudbalski klub Budućnost bude ono što i ja i svi dobronamjerni fudbalskog kluba Budućnost žele, a to je jedan kvalitetan napredak i uspjeh. Znači to je ipak taj veliki obrt na kraju. Išla je priča jednom sistemu, na kraju smo došli dotle da se dobili podršku i sve, ali to je lična odluka. Apsolutno. Zbog čega? Pa malo prije sam rekao da bi trebalo više vremena da obrazložim. Mnogo je razloga, znači mnogo je razloga i profesionalnih i ličnih i familijarnih i razloga u kojim apsolutno ne želim da komentarišem. Znači, uglavnom, jedno je sigurno, da taj razlog apsolutno nije vezan za glavni grad, nije vezan za gradonačelnika kako se špekuliše, nije vezan za članove upravnog odbora kojima se evo sad svima i zahvaljujem na jednoj kvalitetnoj i iskrenoj saradnji, znači stvarno iskrenoj saradnji, i da mi nikakvih dilema i nedoumica nismo bili. Tako da sve ovo što je pisano u javnosti su dezinformacije. Zbog čega je to tako, ja ne znam, možda treba pitati te iste novinare koji su to plasirali. I također trener, i promjena trenera, znači eto ja sam iz novina čuo da se mijenja i trener, možda su trebali, evo sad mijenjaju gradonačelnika, tako da nije to da kažem strano kod nas jeste sve otvoreno. Dobro, evo na kraju, dakle, kulminacija svega, sad možda će neki da kažu, evo ja sam nekim fudbalerima pričao, je li moguće, neki začuđeni, neki možda čak i da se obraduju, da se vrate na stadion, je li može biti svega, pošto nama ističe vrijeme, samo ću vas pitati za kraj, na kraju kakav odnos prema fudbalu, ili na kraju ta igra navukla da ćete čak i dalje da pratite i kako, je li... Pa ja volim fudbal. Je vam žao na neki način što... Pa da vam kažem, ja posao doživljavam profesionalno, ja ću i dalje da pratim fudbal i dalje ću da pratim budućnost i to je moja lična stvar. Ja sam ovdje bio kao profesionalac i nastojao sam da svaki posao koji radim i nastojim da ga radim maksimalno profesionalno i odgovorno i čini mi se da sam i ovaj radio. I vjerujem da će i ljudi koji će sutra da vode i predvode budućnost, i evo mogu i tu informaciju da vam dam slobodno, da zbog svih ovih informacija, eto, dobio sam saglasnost od gradonačelnika da vam saopštim i mojeg naslednika Dragana Mijajlovića, koji je potpredsjednik opštine. Dakle, definitivno on je novi predsjednik borda direktora. Jeste, znači i konačno zašto je to tako? Znači, naša želja i razmišljanje i razgovor je bio
bio usmjeren u pravcu da eto, glavni grad je vlasnik i glavni grad apsolutno sada kada je sve to posloženo treba da ima čovjeka od visokog povjerenja, a Dragan Mijajlović je jedan jako kvalitetan čovjek i ličnost i ja vjerujem i siguran sam da će on to voditi i dalje na jedan kvalitetan način. I sve ostalo ste isto počeo trenera do uprave, ime Aca Đukanović, evo da ga čisto pomenemo, jer za to ime se vežu one ogromne promjene, dovođenje Brazila, tako se, znate kako priča narod, možda sam ja mogao čak i doći nekako i do te njegove lične informacije, ali nisam, međutim, to je fanta fudbal, jel? Znači daleko od mašta. Da, pa to je pitanje za vlasnika i za gradonačelnika, ko će biti u upravi, nismo do detalja o tome razgovarali i to je stvar njihove odluke. U svakom slučaju jesmo razgovarali da je svako ko je dobronamjeran i dobrodošao da podrži budućnost, da učestvuje u njenom napretku i razvoju i da doprinese svojim činjenjem da fudbalski klub budućnost bude ono što svi priželjkuju. Dobro, time završavamo. Evo vidjet ćemo, znači pratit ćemo naravno mi sezonu, fudbal, sve te odnose i vidjet ćemo šta će i na sportskom planu i na svim ovim ostalim to da donese. Ja se na kraju samo nadam zaista da će vama biti lakše u tom smislu, da će se konačno nestati svi ti skripti, grafiti, sve to što se nalazi po gradu, vjerojatno već sada lakše dišete, možda već od večeras. Pa dobro, ja slažem se da je neprijatnosti koje sam imao da ih sigurno, vjerujem, više neću imati te prirode i da na neki način mi je i to važno, ne samo zbog mene koliko mi je važno zbog porodice koja je pretrpjela, da kažem, određene neprijatnosti. Dobro, eto, to je bio, dakle, Tomislav Čelebić. Poštovani gledalci, ovo je bilo ekskluzivno, praktično uživo na televiziji, nismo ni mi znali ništa i imali smo konsultacije, ali ovaj konačni odgovor apsolutno nismo znali, bilo je nagađanja raznoraznih šta će se desiti uživo, evo vidite spontano šta se desilo. Tomislav Čelebić više nije predsjednik borda direktora fudbalskog kluba Budućnost. U svakom slučaju život ide dalje, a u to ćemo se uvjeriti već za pola sata jer počinje novi dan. Sutra smo tu u 13 sa Wimbledonom, sada Impuls, hvala i doviđenja. Hvala i vama.